Chisen ladon hakaway kanong red kaway kalong kami pat ukon chinrang uni ukon jongka ulong ubri ubi imsingi pat imsingaw ba tang bat lagi perlok habaga kami jong ka phone ukan o senro jushim ya ka phone jongka amaro imsingaw ba tang bat lagi perlok jong ka kami bapeli ka benot pat kesir mensen yala ujong ukon yo jia ka ka basnu yo man ka sngi ka chopar khat yo amar ba ke ik balat yo andai uni ukon jongka ik yaka tang kapor pa udan kami ka kapor ba ka apisay kapor ka ba upang usitam patang kapor ka udan kam ye ka jingirap naka hanray hakipor baro upan siang si ye ka bapli badu siang ba tang bat kilop jong anai wal kataro ka kami jong kaya khot ik yo bat kadang ya ik yo ka jing ik jong ka yo kam jubla lano ro kajing ring dor ye kani ka khana kalom hakajing yedai jong ibat ublai pon sen hi hakajing im ikan mau ye ublai tang hakapor bangi don kam ye handre hakipor baro ni im rangkat bat kapertai rangkat bat kilok jong kapertai ikan mau ye ublai tang habangi mat ye kajing habangi mat ye kajing tenjo patang hakapor bangi don kam ye kajing irap na ublai Iwan hajan jong ublai tang hakapor ka bangi don hapadeng gijing ma patang hakipor ka bangi sngeu don kam ye ublai handai ken mau dadangi longkum ne kalong gajing ma ye kajing im kajong iwai pa iwai handai ladangi longkum ta kendit nak mata pat pai sho ublai kenang bangi lakman ken mau ye hakipor baro ken mau ro ba kajing i jong ublai kam jublat lano ro bat udang yai khot ik ini man la kesngi bat man la kapor namar kata bat pen lano ai ye kajing khot ik ka jong ublai bat long kum uni khon jong kanek long kami ubakan tai ye kajing khot ik ka kami jong handai tongin wat ik khmat ka jong ublai bat wan hajan jong ublai kum ba khtien jong kapan kan mau ini nak kitab ka jong isaya kalanong kebasan peusan kadakot ke bandru wat piyo troy kat bedang lak ban syam yu tu kerpat yu kat ba udang hajan kuple shibon ye piki basngap bat ke bepet ye kan ke kana uble un kurku ye ka jim ka jangpe